da Ghana men na Ghana for a weapon to Minano. I kai ese omo ba wo nchi na omo Abetifi Easter e woko. And the say ni hu no Easter festival bi e wo Ghana ha konfu adi atomo a edubrie say Easter no a nipa e ba ko e ba bene ye di Easter no etwemu bebe opepemo nan e ba ye fie miensani Easter intini ni enam COVID ebe attack ewi asman a ebi to Ghana man na yehu yese enam etrepria nipa bebre ahia wo fa na obi wo bi hu enam frama mutre ne se etino aban subo eto so se nipa dodo bi ahia wo bia eni anyi wo mani enam so ama Easter fie mi no antwem ye ni afi twem so ye ni Easter na ma ya konfo ma no edi ya bebre enam se na ho agidi se dwumadi bi a pa ro ma na ma ho nya didi ese ye wura Easter afiti da di pasha se ya ba ko ma mu na wo mne ya Abetifi Easter ye me kan se ye ma bia akwaba omo apese o beba mom ne Abetifi Easter no ye ma akwaba yesre na kopon se onfo bia mra medu ensen bia to na ye no nyina nka mo na afie ye ni Easter no ye nim Easter sie se da no na Kristofo gitum se Yesu oye nyankopon oba no eba wi ase na se Easter da no na owu ye edije adasama enkwa na oji odebokuru adasama ewo efri oni ayaye no enti Easter na eba eye nyankopon anase Kristofo afidida ebia omudi a esese ye fa no se ekronkron etobia oba no emra no se oba bedi Easter ye Yesu ehuda odiji adasama mom ye fa de bia emfata Kristosom emfrem na asai se afinshia de no nananom asoso ewo ha ye twen ye de ade ye manfo